sigcina siyasenza nje ucansi naye ngoba waye umuntu onokuhamba engaqokile endlini uma umalume esengekho kodwa mayesefikile umalume umuntu ogqoka iduku lakhe afaka iphinifa ahloniphise kube khona konke lokho kodwa umalume mayesehamba ayi ubehavior ngendlela engangayi understand lento yaholile ekuthenini ngigcina sengikhula sengumuntu ayi noma sengifika esigabeni sami somtsizi ukuthi ayi kufanele ngishele ngibona abantu besifazana abangangami ayi kube nzima. Nilabekashana kamenza aphuza umlaza ngamevane nabendlondle nophaphe ekhanda ehla nasezantsi efundazweni zethu zonke khona eNingizimu Afrika. Sibingelele nangaphandle e-Afrika nangaphandle kwezwe nje lonke umhlaba wonke jikelele nase-Europe imbala. Sabingelela sithemba ukuthi abantu baphilile le i-Black Life TV kamalohlelo-ke indoda ekhali elama uKing Sichaka. Ngolapha kaluqa sizodinga idende sikhuluma ney'nkinga ey'thinta amadoda ekuhlukumezeni kwawo kuma-relationship ahlukahlukene-ke nasey'nkingeni ey'hlukahlukene ehlukunyezwa abantu besifazane. Lokho esingakho-ke namhlanje la odabeni lendoda ayikhali. Qhubeka usubscribe, ulike, ucommente. Siyabonga kakhulu isupport yakho isho lukhulu lapha kithi. Asike lohlelweni siza ukuthi osihambele namhlanje usiphatheleni. Mntakababa. Baba. Ninjani na? Hayi kuyaphileka singeza mina. Mfowethu asibonga kakhulu. Yazi nje mosha le voice yakho ngazi ukuthi umsakazi. Ngisho ukuthi ubonga ngathi mina ngine voice encane ukuthi yeah. Hawuze nje. Hey madoda. Yabona ama voice over manenganyana. Angazi ukuthi nihlaleleni nenza ama advert angekho na ama voice sinawo la. Shaya advert sukume phansi wenzani futhi empilweni mhlawumbe umsakazi. Igama lami ke nje ukuzi-introduce ngusizwe ngowakaMagwaza isuka khona endaweni yaseShowe. Okay. Hayi ke ngokusebenza ke hayi ngisebenzela nje endaweni yase Mount Eskom. Okay. Sisenkampanini laphana ekhiqiza umkhiqizo we roofing. All right. Yeah. Okay. Ngisebenzela khona. So, sathi sibeke mfethu kwi-background story yakho nje as umuntu ekhula nama challenges empilweni umndeni wakho yonke into ukuthi kuhambe kwafika phi. Hayi ngokukhula kwami ngikhulele endaweni ebizwa kuthiwa iseShowe endaweni yaseMlalazi ila ngikhule khona ngaqala ukufunda ngaqhubeka nje ngafunda amabanga aphansi ngase ngisuka ke endaweni yaseShowe ngiya endaweni yaseMaritzburg ngaqedela khona amabanga amaphezulu ekwela ngiqede econometric emva kokuqeda ke kwami isikole ila ngicabange khona ukuthi angiphinde ngibuye futhi ngize endaweni yaseThekwini ngizothi ukuwanyawanyazisa khona ngifuna amathuba emisebenzi ngoba ithuba lokuyofunda esikoleni mangiqeda umatric angizange ngize ngilithole. So ngase ke ngesimo sokuthi ekhaya la ngangisuka khona mina umuntu bese bonakala engazi ukuthi usebhekile ngoba umuntu washiwa abazali sasemncane. So kwafana ukuthi ke sifuna amatoho. Nganenhlanhla ukuthi ngathi ngifika nje ngiqeda umatric ke hayi ngangibonana nabantu ngangixhumana nabo engangisonta nabo esontweni basibona isimo sami base ke bengifunela amathuba omsebenzi ngagcina sengisebenza ngendaweni yaseMount Eskom. Right mfethu unodaba wonke umuntu eza ngalo la njengoba sikhuluma sithi indoda ekhali wena indoda ekhaliswa yini? Cha mina namhlanje ngizela udaba olujule kakhulu. Into engayazi noma ivamisile ukuthi ivelela abantu abaningi noma ivelela ingcosana ngoba nami ekukhuleni kwami kuyistory engakazi ngihlangabezane naso noma okanye umngani noma isihloko sichaza ukuthi hey ngike ngabhekana nenkinga enjengana leyo kodwa ke nami ngazithola sengisenkingeni ke enjengana leyo njengoba ngichazile eqaleni ukuthi ngike ngaba nenkinga ukuthi abazali bashona besasebancane. Okay. Kahle umuntu akabazi ukhuliswa bani ukhula nje khula ngaphansi kwesandla samalume. Oh yeah. Okay. Uma ukhula ngaphansi kwesandla samalume umalume akuthathe ngoba esenozolo nje lokuthi awu ingane kadade wethu lo uzokhula ukukhuleleke esandleni samalume. Hayi ke malume umuntu ongiphethe kahle impela ngikhulela nje esandleni sakhe ngiqhubeka ngiqhubeka ngifunda ngize ngiqede isikole. Kodwa ke udaba engize ngalo ile into eyangihlukumeza ngisasekhona ngiseka malume ngoba into eyenzeka ngisasemncane ngayithatha ngathi ijoke kodwa mawusuthi uyayibuka makuqhubeka usuku uyayibona ukuthi ithi ayihlasumulisa igazi ngoba istory into engikhula nayo ihamba ingidla kuze kufike kulesi sikhathi engikusona. Kusho ukuthi njoba ngangihlezi nomalumekazi babevele beshadile lapho babekhona.
So ekuhlaleni kwami ke kusho ukuthi umalume bewumuntu nokuhamba yosebenza ngoba mina bengisalokho ngiqhubeka ngifunda isikole. Abantwana ke bakhe umalume nomalumekazi abantwana bebengahlala eduze kwabo behlala nje endaweni ezisemakhaya thina besihlala nje sihlala sisobathathu. So ekukhuleni kwami ngakhula ngumuntu onomalumekazi eseduze shuthi ngineminyaka ewu10 nje lapho kuya ko12 years. Umalumekazi umuntu kome nokuhlala hlale engaqoka endlini enza izinto ongaziqondi kahle ugcine usungasa understand ukuthi awukwenzakalani uma umalume esengekho kuthi ekuhamba kwanezikhathi mekhuluma izinto kube umuntu ongithintayo nani kube khona izinto angifundisa zona engizibona athi hey lezi zinto ngathi zingaphezulu kwami azilingani nami esigabeni engikusona. So uma eqhubeka enza lezo zinto mosasemncane ke umntwana uyawunganaki ube nakho ukuthi nje hayi mhlawumbe uyadlaliswa nani hayi mayiqhubeka zilokho ezenzeka agcine sephoqeleka ukuthi kube khona okwenzakalayo njenge into engifanisa nocansi mangayibeka lelo gama. Uma ngikhula nje kube into angifundisa yona ngiye ngokuya ngijwayele gcina isiyinto esingene egazini kumina isingasaphumi okwenza ucansi naye sigcina sesenza nje ucansi naye ngoba waye umuntu onokuhamba engaqokile endlini uma umalume esengekho kodwa mayesefikile umalume umuntu ogqoka iduku lakhe afaka iphinifa ahloniphise kube khona konke lokho kodwa umalume mayesehamba ayi ubehave ngendlela engangayi understand lento yaholile ekuthenini ngigcina sengikhula sengumuntu ayi noma sengifika esigabeni sami somtsizi ukuthi ayi kufanele ngishele ngibona abantu besifazana abangangami ayi kube nzima mhlambe kube ngcono mangibona umuntu omunye wesifazane othe kuba mdala nami ngaphandle ngizizwe imizwa yami yavuka kuyena kodwa kubantu abangangami nje ayi ngizibone ngumuntu onganakho ukulangazelela ukuthi angaba sesimene esinjalo naye. So uma ngikhula ke lento iye ngokwe ingihlukumeza ngalendlela eyisimanga ukuthi igcina isi-addiction ayisayekeki maye ingasayekeki agcineke manje naye igcina imxake ngoba kwesinye isikhathi wayenandi ethi uyaphuma nje umalume ngenze lezi zinto ayingifundisa zona manje mangenza lezi zinto ayingifundisa zona seziyamxaka ke manje ngesimo sokuthi phela nami sengihamba sengikhulile kwamina sengikufuna ngenkani ke manje ngoba phela into angihambe wangifaka ke yona. Ayikwahamba kwafika esigabeni ukuthi abone ayi lento ngathi singaphezulu kwamandla ngoba nami sengikhulile ngiyindoda nginamandla nginokumphoqa futhi kwesinye isikhathi ukuthi hayibo asiyenze nani zonke lezi kodwa kube kuyena umuntu oyiqalile oqala uqeqesha kwaze kwafika esigabeni sokuthi report lento njenge case yokunukubeza. Sekuyashintsha ke manje akusesiyena ofundise mina lento sekuyimina ofuna ukulala naye ngenkani. Bayikholwa ke kakhulu kangakuthi ngagcina ngacishe ngaze ngagunywa umphakathi sekunzima kakhulu ngikubanjwe nengeyihluthu ngapha nangapha angisakholakala mina ukuthi uyena umuntu oqale lento sengibukeka njengendoda esikhulile manje esibona mayibona umalumekazi wayo ibone intombi kanti into naye umalumekazi ayifaka mina kusukela ngisakhula. So nje kwaba inkinga njenganaleyo ngaboshwa isikhathi eside ngahlala kakhulu ejele ngoba ziningi izinto zami ezama yami impilo yami nje izinto eziningi noma sengiphuma futhi ayi kuyabonakala ukuthi ayi ngumuntu ongakholakali ukuthi lento echaza ngiyamncenga umalumekazi njengoba sengiphumile mchazele umalume ukuthi kahle yini eyenzeka ukuze ezoba nakho ukuqonda ngoba sengiyabona umuntu bekade ekukhule ngithanda ngimlusela nemfuyo yakhe engenzela yonke into engiyifunayo manje indlela sengitreata ngayo sengitreatisa komuntu and uyabona ukuthi ukuba ikhona indlela ukuthi kube khona la ngilahla khona engabe yakwenza kodwa shuthi uyaqalaza abheka ukuthi omakhelwane bazothini aqalaza abheka ukuthi bazothini kwabantu basendaweni ke kanye namanye amalungu omndeni azothini mayesebona ukuthi umfana ngafika akhulele kwena kusukela emncane ubazali bakhe khona la wababona abazali bekhulela bekhula bekhona umntwana kusukela ezalo esasemncane beshonela phambi kwakho esafarisha enza konke lokho nobaba wakhe engamamukeli ukuthi amsondeze njengokuthi hayi indodana yami ngoba akukwazanga nokuthi ngize ngazi kuyohlala nakababa ngoba ngizijwayezanga ngisasemncane ngesimo sokuthi bengivele nginabazali bami bobabili basheshe bahamba ke emhlabeni. So nje kwaba inkinga ngalendlela ukuthi umalume mayesehambe ephuma phoqa ukuthi nami ngiphume ukuthi ngizoyapi angazi ukuthi ngizoyapi kufanele ukuthi ngaso sonke isikhathi mangihlezi nomalumekazi ngihlale ngoba nakho ekhona umalume manje ukuthi umalume akekho
kuzoba nzima ukuthi ngihlala nomalumekazi ngoba akangithini. So nje leyo nto yahamba yaba into engihlukumezayo ngoba kwayimanje mangabe ngibona umuntu ontanga kunzima. Kungathi nje ngingasukela omama nje bemizi yabantu iyona into engathi ngayenza qoba omama ngoba ngajwayela nje ngisasemncane. Hayi okunye kunjengezidakamizwa njengo utshwala lobu ubhema nani akuyona into ekuvuma ukuthi ngiyenze. Kodwa nje i-addiction yami la kubantu besifazane nakho ngoba into engayijwayezwa isikhathi singakafiki kwathombela kuyo kwaze kwabe lesi sikhathi. Manje mfowethu ngoba phela emphakathini abantu bayakhuluma njengamanje bakutreat njengamuphi umuntu bakhona abayingcosana kodwa bakukholwa amakhuluma istory sakho noma bonke basasathi lokuthi i-rapist abantu abamaziyo abakhule naye bembona eduze nezinto abebeyibona ngoba ngaphambi kokuba ahlekisane nomalume wami benabantu bekade nabo benezinto abekade zenza futhi uma umuntu wesifazane ungakhulelanga endaweni ethize ukhule uzalelwe lapho wakhulela kuleyo ndawo wayefika ezokuthatha nomuntu wesilisa wathi mayesekuthatha nakha futhi endaweni efanayo nalabe bekubona khona abantu sakhula bayazazi izinto bokade uzenza kuya kube ngcono umuntu oqhamuka kwenye indawo ngoba kuyakuthiwa induku enhle igawule ezizweni. So uma umuntu ekhulele la wafunda khona la wathola nendoda khona la kwakhiwa khona la bayamazi izinto abekade bezenza. Abanye bayakholwa ukuthi into enjenganaleyo engayenza ngoba uze kwahamba kwafika nasesigabeni sokuthi kubhekwe nako othisha bebengifundisa uma bebheka isimo sokuthi besinjani isimo sami ngaleza ikhathi ngesikoleni babona ukuthi bengumuntu obe quite kodwa ukuba quite kwakhe kukhobisa ukuthi kunento emdlayo kanti nesimo bengiyisona bekufuna ngabe kunesikhathi la bengijaha khona ontanga uma ubontanga bambenza izinto bengibuka ngazi ukuthi ayi mina ngiyena umuntu nokuze esikoleni mhlawumbe kungabe khona into engiyenza kothisha ngoba bengisabelela ukuthi phela uma usakhula ne-reputation yakho angeke vele usuke ugangeke kodwa ukulangazelela kwami nje bekungekho umuntu olingana nami ngintanga wami nje angazi sonke lesizathu umalumekazi yonke lento idalwe uyena ngoba mina bengiyibuka njengemidlalo ukuthi hayi umntwana uyamdlalisa bemdlalisa ukukhumule nibe nqunu akuthinte udlale ucabange igcine lento isiye ngokuyiba deep nani kanti yenzeka nje nami phela ngiyakhula ngizothombela nje kuyona lento zonke izinto zenzeka nje ngilokhuzana anginakho ukuthi ngaphandle kuthiwa noma ube ngibiza ontanga bethi hayi asambe sendaweni ngihamba ngisheshe ngibuye ngoba ibingekho egazini lami lento ukuthi ayi unansi intombi ingangami kwasho kwayimanje kunzima ngazi usima ngathiwa ngasukela abantu abadala kunami hayi ngoba ngifuna izinto zabo abanazo cha ngesimo sokuthi ngakujwayela so lento isiyi-addiction engayifisela omunye umuntu ukuthi imbambe ngoba uma ngathiwa ngifuna ukuganwa manje ngiyokwenza njani futhi phela uyoganwa kanjani umuntu omdala kuwena ngo-10 years njengoba abantu besifazane ngisho nilingana usuke emdala kuwena kuyafana kangakanani umuntu omdala ngeminyaka ke so nje kwagcina sekuholela lapho ngine-criminal record ngenxa yalokho emphakathini ngine-reputation yami iyabheda kakhulu ngesimo sokuthi angithenjwa nangabantu abasondela nabo abazali bami baphela njengoba nginomalume unezingane akavumi ukuthi ngisondele eduze kwazo ngesimo sokuthi nazo futhi zikholela ukuthi ngamnukubeza umawazi kwaziwa nje ukuthi ukuhlala kwami nomalume kuwumusa nje enguphiwe wona ngokomthetho futhi ngabe ngumuntu owalahlwa emgwaqeni kodala hey ngoba bengithi ngifuna ukuyithola ngempela ukuthi njengoba usumuntu one-criminal record kukhona kumalume akuzama ngakho ngoba kubonakala ngathi kwakuhlala nawe akasakuthanda empeleni umalume siyizitha naye ayikho into ezwanwayo angazi ngizoyibeka ngaliphi ngoba nami angazi ngibe sesimeni sokuthi kukhona umuntu engimthandayo angibetray ngalolu hlobo but nje umalume nje umuntu onjalo ngoba kuze kwazi wafika ikhathi la ngacabanga khona ukucommit suicide ngazama futhi kwabanzima nga-overdose amaphilisi ayibasheshe ngabanjwa ngasizakala ngazama indaba yoshuni wentambo ukuthi angiyisebenzise ngoba ngibona ukuthi i-relationship yami nomalume ayisekho esimeni ekubeni ngalesa sikhathi besabantu abazizwana ngalendlela ngoba ukungisondeza eduze nginabo abanye abafowethu enginabo kodwa abangahlali naye malume kodwa wakhetha ukuthi nje ahlale nami ngesimo sokuthi
ngikhule ngumuntu ebesizwana naye ngalendlela so akukho kwenzakalayo ngoba njengoba ngine criminal record and i-situation nje mhlawumbe mangasuka ngiye kwenye indawo ngiyofuna umsebenzi mhlawumbe lawo ngawufuna engazi ukuthi ngingathola noma uluphi kwani ngiyacabanga ukuthi hard labor umsebenzi engawuthola le msebenzi enzima okusetshenzwa kanzima kuyo ngoba ngawuthi yonke indawo ngahamba ngiye khona vele igama lami noma reputation yami bohlezi beyidicela laphansi ngesimo sokuthi kuthiwa hayi ngenza kodwa umuntu owaqala lento yena usafe umuntu osesenkingeni kakhulu njengamanje yimina and noma ukhona umsebenzi obambile njengamanje kodwa kuyona into othi wena awufuna ukuba yiyona masumdala akuyona into ngoba uma ngenza ama applications a serious abhekene nemisebenzi nje lokhuzana isho khona ukuthi no criminal record so uma bechecka benza iprocess yabo bayatholakala ukuthi ikhona icriminal record ekhona so nje ababe besabheka ukuthi kwakuyi-issue yokuntshontsha kwakuyi-issue yani as long as kuyi-criminal record bayibamba lapha then basuke sebeyibambe lapho beyibamba khona so inkinga ngoba nakhona kuhamba iprocess yokucisha iy'thupha iwumsebenzi iwumsebenzi iprocess uyayicisha but kube khona iminyaka ozokwazi ukuthi uyilinde ukuze kulokhuzana manje ke mina ngumuntu vele osanda kuphuma kule situation angaqedi ngisho ulokhuzana 5 years so njengoba ngaqedi 5 years kukhona nami la engithi angibambe khona umsebenzi onzima kusazo apply kube iprocess ende kakhulu another thing lo muntu engithi umalume wami uconnected kakhulu ngendlela ukuthi ngisho ngawuthola umsebenzi oright kodwa uma ekhona ukufinyelela lapho kuleyo ndawo ekwazi ukuthi engcolisa igama lami still umsebenzi ongangilahlekela mfowethu sibonge ithuba nje ukuthi ufike uzosidalulela udaba lakho sithemba ukuthi mhlambe ngokuhamba kwesikhathi obasuxoxile bakhona abaqhamuka nosizo ukwazi ukusizakala ukhulumeke nomalumekazi lo anxenxe azamtshela umalume eqiniso kwinto okuyiyona sibone lo babudlelwane bakho nomalume ephinde ebuyele endaweni yakho ngithemba kanjalo nami kakhulu siyabonga kakhulu mfowethu siyabonga babukele Black Live TV kama lohlelo indoda ekhali namuza kumfowethu ekhuluma ngodaba lakhe sizwe ukuthi wena ukuphawula lakho ukuthini lapho ngasekhaya mawucabanga nje yona kuyipi indlela angasizakala ngayo ukuze naye aphole njengoba uyasho ukuthi sekwakho umuntu ama-suicide kwakanengani impela bembamba ephunyuka so kusho ukuthi umdalo usamgcina emhlabeni ngesizathu esithile ake sizwe ukuthi wena njengomuntu ompisholo uthini komunye umuntu wakini ompisholo gama lami King Sichaka ngwakaloqa asibonge nganza ukuthi unyaka wonke nilona siseka ninathi la nisupporta ni subscribe and like 2024 ba unyaka owehlukile kakhulu kuneminye eminyaka sithembe njengoba sila namhlanje sisivala lesiqephu sethu sokugcina kulonyaka sithemba ukuthi ngokunyaka olandelayo sobe sinani futhi nande kakhulu sithi road to 1 million subscribers siyazi ukuthi lokho kuzokwenzeka ngethemba lokuthi nina nizohlala nikhona njalo sibonga uthando yabehlangana nabemagarage sihlangana nabemgwaqeni kulonyaka nje ihlangana nabantu abaningi bengiphi imali abanye bakwafika la ohlelweni azongipha imali ngo-5,000 abanye ama-1,000 abanye ngo-500 bengipha nje bejabula ukuhlangana nami endleleni ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu anigcina nisikelele la nizohlala khona ne-families enu nihlale njalo nimunye nithandana nisondelene nazi into eyodwa ukuthi umuntu omnyama wakithi uyophumelela omunye wakubompisholo engamdlela imona kodwa emthandaza semkhulekisa ukuze akwazi ukuphumelela kwamanje nisale kahle igama lami King Sichaka inkosi nibusise The Black Live TV.